Nā, ka ora noa tētahi whānau Māori i tō rātou whare kāinga e te ahi i ngā pō. Ka tūtaua whare i te pā o wāhi i rāhui pōkeka. E ketu ana a tuata haunui Wirihana i ngā waihotanga mai o te ahi. Tauri ana te ngākau ki te taku tō mātou whare, tō mātou papakainga, pēnei ana, tipu ake au ki konei mai te wā i tamariki ana, tainua ki i nāia nei. No te wainganui pō i riro ai te whare i te ahi, ko te uruehi kei riro hoki ko ngā tamariki. Scared. Just worried about everybody getting out of the house. The neighbours got kids, so we had to wake them up too. Yeah, pretty scary. E ai ki ngā kaiti nei ahi, ki te noho tonu te whānau ki roto i te whare nei mō ngā toru te kau hekona, kāre e tae e rātau te puta ki waho. Yeah, we just come out and it just went up just like that. Like as fast as we got out, the house was just gone. Kei te taha o te marae o wāhi te whare nei, e hia mō ngā ko hunga kei te ora tonu o rātau hoa. He waimari e nui tērā, i runga i te mea, karekau he tangata i Aitsohe. Nō reira, karekau tētahi mamai i taka ki te he, i whararane. He waimari e hoki mō mātou e ora anō tonu tēnei o ngā mahi. I runga i te mea, me mahi tonu tētahi o ngā mahi mō ngā tamariki. Ko te mahi kei mua i te whānau haunui nāia nei, ko te kimi ake, nā te aha i tīmata i te ahi, me te hanga i tētahi whare hō. Pōtaka maipi, te karere.